Zamisli nasukan si na ostrvu. Ima žito, rudu i komšiju koji neće da ti da ovcu, jer mu se može. Dobrodošao u Katan, igru gde se planira, gradi, malo psuje, ali sve u zdravoj atmosferi. Katan je ostrvo u okeanu, daleko od civilizacije. Bogato je prirodnim resursima ko Botswana dijamantima. Igrači, u duhu imperije Velike Britanije, dolaze da donesu slobodu i prosperitet. Svaki heksagon predstavlja izvorište nekog resursa. Ostrvo svaki put izgleda drugačije jer su polja pri svakom igranju na drugom mestu i obeleženo drugačijim brojevima. Fun fact, abecednim redom brojke se redovno raspoređuju u obliku zmijice s polja ka unutra, da ne bi svi najbolji brojevi bili na istoj strani. Ali i dalje ti neće padati kad treba. U Katanu ti si naseljenik. Krećeš sa 2 sela i 2 puta. Cilj igre, doći do 10 bodova pre svih ostalih. Poeni se dobijaju za gradove, puteve, razvojne karte i, ako si dovoljno agresivan, za najveću armiju. Ako gradiš puteve ko vlast Miloš Veliki, možeš da stekneš 2 boda za najduži trgovački put. Samo pazi, ako te neko pretekne u broju vitezova ili vezanih puteva, otima ti pločicu koja vredi 2 boda. Nemaš rudu? Trguj! Imaš viška drva? Trguj! Kum neće da ti da ciglu jer vodiš? JBG, dobrodošao u Katan. Ključni deo igre upravo su ti momenti. Pregovori u Katanu su mešavina diplomatije, logike, strategije i detektora laži. Konsultuj se sa cenovnikom i dobro razmisli koji resursi ti trebaju, pa se trampi za njih. Ako niko neće da trguje sa tobom, pa si odstranjen ko ružno pače, ne zaboravi da uvek možeš da se trampiš sa bankom. Ali kamata je derikožić. 4 ista resursa za neki drugi. Ako te banka reketira ko zelenaš, izgradi se do luke. Tamo trampiš po povoljnim kursu 3 za 1 ili čak 2 za 1 za konkretan resurs. Cilj ti je da gradiš puteve i gradove, ali ne možeš bilo gde. Svoje prvo selo stavljaš na tromeđu heksagona ili 2 polja i okeana. Put stavljaš obavezno u selo ili uz neki drugi put. Svoja početna sela ne moraš da spajaš, ali svako sledeće moraš. Igrači postavljaju prvo selo redosledom igranja od prvog ka poslednjem, a drugo selo obrnuto. U prevodu, možda kao posljednji igrač imaš najmanji izbor na tabli, ali zato stavljaš oba sela odmah. Svaki svoj potez bacaš kockice i dobijaš resurse, ali samo ako imaš selo pored odgovarajućih broja. Grad je nadogradnja sela, te figuricu sela menjaš figuricom grada. Ne zaboravi, sve mora da bude strateški. Koje brojeve gađaš? Treba ti žito, ali stvarno misliš da će često padati trojka na kockicama? Crveni brojevi, kao što su 6 i 8, znače veće šanse da padnu. Zato oko njih bude više saobraćaja nego oko gradilišta Beograda na vodi. Budi bezobrazan i gledaj svoju guzicu. Plavi ima 8 putića i pločicu najdužeg trgovačkog puta. Stavi selo, preseci mu put na pola. Sad je njemu najduži put 4, a tebi 6. Otmi pločicu i zgrabi 2 boda za pobedu. Ako baciš sedmicu, nema dodale resursa, već se aktivira lopov. Iz pustinje ga pomeraš na neko polje i niko ne dobija resurse s tog polja sve dok je lopov tu. Naravno, biraš polje koje koristi tvoj rival, a i usput mu kradeš kartu. Ali upamti da kradeš kartu samo jednom igraču i samo ako je ima. Tako da biraj, Jovica ili Perica. Usput, baksuzi što imaju preko 7 karata u rukama moraju da se pozdrave sa pola. Srećom zaokružuju na manje, tako da Perica koji ima 9 resursa u rukama mora da odbaci samo 4. Pogledaj cenovnik. Za ovcu, žito i rudu kupuješ znak pitanja, ali ne kao znak interpunkcije, već i razvojnu kartu. Vuci i nadi se najboljem. Vitez? Top! 3 komada i eto tebi najveće armije. Još kad aktiviraš viteza možeš da mrdaš lopova i kradeš kartu igraču. Samo znaj da kad aktiviraš viteza, hrci koji imaju preko 7 karata ne daju pola u banku. Izum? Izvrsno! Daj 2 resursa gratis iz banke. Monopol! Otimaj resurs po želji svim igračima. Ako ga nemaju, izvisio si. Više sreće drugi put. Gradnja puteva? Stavljaj 2 putića na tablu i osiguraj da pločica najdužeg puta ostane kod tebe. Barem još malo. Bod? Vrh. Za korak si bliže pobedi. Šta god da izvučeš, stavi licenka dole ispred sebe i krij od ostalih. Koju god kartu da dobiješ, možeš da aktiviraš tek od sledećeg svog poteza. Samo ne zaboravi da bod otkrivaš tek na kraju ako pobediš. Kakva je ovo igra uopšte? Katan je igra koja prosto uvlači. Nije preteška, ali nije ni banalna. Učite da planiraš unapred, da pregovaraš i da se smeješ dok ti svi okreću leđa jer vodiš. Iako je stara skoro 30 godina i dalje dominira stolovima i uništava prijateljstva širom sveta. Dakle, ako voliš društvene igre koje podstiču smeh, sabotažu i povremene bračne krize, Satan je prava stvar za tebe. Moraš da znaš kada da pregovaraš, kada da gradiš i kada da ne daš ovcu samo zato što ti neko prekinuo put. Dobra igra za početnike, ali ni iskusnima ne dosadi. Klasična, ajmo još jednu igra. Zaista, Katan je odlična igra. Pravila su jasna, čitka i nisu previše komplikovana. S obzirom da su polja svaki put na drugom mestu i numerisana drugačijim brojevima, te što kockica ne baca uvek isto, igra ne postaje dosadna vremenom i svaka partija je iritantna na sebi svojstven način. Naša ocena je solidnih 4,5 od 5 kockica. Za 5 soma i kusurom za burek s mesom. Izvrstan izbor. Bila je ovo još jedna kultna igra na tabli.
Ako vam se svidelo, lupite subscribe, skuckajte komentar i podelite sa nekim ko vam nikad ne da ovcu. Vidimo se u sljedećem klipu, a do tad, neka vam lopov zaobilazi sela.